Amadubu n'intare magingo yabakoze akazi gakomeye, bakomeje kugenda bahondagura ingabo z'u Burundi, aho magingo aya bikomeje kugaragara yuko bacitse intege. Iyi twidagwaneho aho harimo ingabo zitwa amadubu n'intare, nyuma y'aho basakiranye mu mirwano karundura yabahereye za Mikenke. Ku munsi w'ejo nababwiye yuko za Rwitsankuku n'aho bita za Mikarati hari urugamba rukomeye, nubwo Sikoyi 5 yakoze agatendo gakomeye aho yarashe bombe ebyiri zigahitana abatari bake, ariko magingo aya ingabo zifatanyije n'abarundi, navuga nk'ihuriro rya FARDC ririmo abamayimayi, abawazarendo ndetse na FARDC muri rusange, bakomeje kugenda babasubiza inyuma. Magingo aya Mikenke iri mu biganza bya Twirwaneho, ni mu gihe mu busantere bwa Minembwe naho umutekano ari wose. Imirwano yari ikomeye cyane ku munsi wa gatandatu, hari ku itariki 13. Byari ibicika cyane ku rwego rwo hejuru, aho byari bikomeye ndetse abaturage batangiye gufatwa utwangushye. Icyo nakubwira cyo nuko ubu abamayimayi bakomeje kugenda bashaka kwiyunga n'aya madubu n'intare. Birakomeye kandi birakaze, biragoranye kumva yuko magingo aya umwe mu bantu bakomeye cyane, umuyobozi ukomeye cyane, ukomeye ariko uvuga rikijyana, wo mu bwoko bw'ababembe, yakanguriye abaturage benshi bo muri ubwo bwoko guha ikaze M23 ndetse no gufatanya n'iyi Twirwaneho, bitewe n'uko leta ya Kongo ibyo yasezeranije abaturage bitigeze bishoboka. Ni mu gihe abaturage bakomeje gutsimbarara ku kibazo leta ya Kongo yateje ku cyizere yahaye aba baturage, bikaba byararangiye bigatuma abaturage n'ubundi ibyo basezeranyijwe batabibonye. Nakubwira ko bari bijejwe ko ibice bimwe na bimwe bigomba kujya mu biganza by'ihuriro rya FARDC. Icyo nagutangariza ko nyuma y'aho Osen ukomeye muri bamwe bo mu bwoko bw'ababembe atangarije abaturage bose ko bagomba kwakira M23 ndetse bakaniyunga kuri Twirwaneho, byaba byahinduye isura ikomeye cyane, aho magingo aya ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zihunga. Ubu tuvugana ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zihunga. Zirahungira hehe? Icyo nakubwira cyo kuva kwerekeza za Kigongo bagenda bajya za Mbogo Swima, aho ibi bice nabyo byagiye bifatwa n'aya madubu n'intare. Ariko icyo nakubwira cyo aba Barundi berekeje mu gace ka Bibogabogo, bagera muri 4, aho babanje kurira, barateka bararya neza, ariko bakomeje kugenda berekeza za Rurimba, nyuma niho bakomeje berekeza. Ubwo muri make urumva ko ni inzira ibagana imbaraga kugira ngo babone uko bafata utwangushye bakisubirira iwabo i Burundi.
ni ibintu bikomeje kugaragara ko iri huriro rya AFC ndetse n'amadubu n'intare bakomeje gukora akazi katoroshye. Magingo aya nakubwiraho ko umutekano muri utu duce twa Minembwe ari wose, cyane cyane muri Mikenke aho hari haje urugamba rukomeye. Nakubwira ko urugamba rwakomeje rwerekeza kuri point zero, ubwo ugana za Rugezi. Nko mu masaa 11 niho rwari ruri, rukomeza rugana rwitsa nkuku. Magingo ya Gipupu iri mu biganza byitwirwaneho. Ni urugamba rukomeye cyane rukomeje gutera urujijo batari bakeya, ndetse umutekano ukomeje kugenda ugaragara mu bice bigiye bitandukanye. Za Bijombo umutekano ni wose, ibice byose bigiye bifite umutekano. Ni mu gice nakubwira cyo Ibaraka n'ubundi bikomeje kugenda bigorana, aho abamayimayi batangiye gufata umwanzuro wo kuba bakwiyunga kuri iri huriro rya AFC. Nakubwira yuko byatangiriye aha mu Minembwe, aho abamayimayi basabye iyi twirwaneho kugira ngo barebere hamwe ko bakwiyunga, kubera yuko babona ko ibyo bari gukora atari byo. Ese ryaba ari irimbukiro ry'ingabo z'u Burundi, byaba ari irimbukiro rya FARDC yahuye n'akaga gakomeye? Magingo ya bamwe mu bayobozi batwirwaneho bakomeje kuvuga ko bashaka aburyo ki bategura imbunda zifite imbaraga kugira ngo barebe uburyo ki bakomeza kugenda bacunga umutekano, bitewe n'uko ubu baravuga ko ikibateye ubwoba ndetse kibahangayikishije ari iyi ndege ya Sukhoi ifite umuvuduko mwinshi iri kugenda ihungabanya umutekano w'abaturage. Aho nko mu masaa 10 ku munsi w'ejo abateye bombe igahitana abatari bake, na nyuma yaho saa 11 bagatera bombe igaturikana abatari bakeya. Ni mu gihe bari ku rugamba rukomeye, bagiye batsinsura ingabo barebanaga. Ubu magingo ya bakaba bari kugenda berekeza Ibaraka. Nakubwira nk'ingabo z'i Burundi zikomeje kugenda zitsindwa, ndetse ziri kubona ko zaba zarishuye mu bibazo zisigira imvune. Izi ngabo z'u Burundi ziri kujya iwabo pe. Icyo nakubwira cyo ugereranije uko bimeze, ingabo z'u Burundi zaba zigiye kwisubira iwabo, kuko n'ubundi zirimo zerekeza Ibaraka, kuko bafite ubwoba bukomeye ko baramutse batindaganyeho Baraka ikajya mu biganza by'ihuriro rya AFC, byaba ari ibintu bikomeye, bafatwa amatekwa. Nanone biragoye kandi birakomeye ku ngabo z'u Burundi zifite misiyo ikomeye yo kureba buryo ki bakwigarurira muri ibi bice, cyane cyane nk'umujyi wa Uvira. Ntabwo biri bworohe kubera yuko misiyo bahawe batari buyitsinde. Ni mu gihe mu duce tugiye dutandukanye umutekano ukomeje kugenda ugaragara, cyane cyane mu bice 23 yafashe. Ariko icyo nakubwira cyo ni uko magingo ya igihangayikishije aka gace ka Minembwe ari umunara wa Vodacom utari wakora neza kugira ngo babone komunikasiyo.
ariko magingo aya umutuzo ni wose, abaturage bari kugenda basubira mu mirimo yabo nko mu duce nakubwiye, kuri centre ya Minembwe, za Mikenke, aha hose za Rugezi, kuri Poezeho naho nta kibazo, za Makarati, za Rwitsa nkuko habereye imirwano barabatsinsuye, Gipupu ho umutekano urarambye. Abaturage batangiye gusohoka mu mazu yabo bashima Imana. Aka ni agace karimo abaturage bakunda gusenga cyane, bamwe batangiye kujya mu makanisa yabo. Magingo ya uyu munsi bagiye mu makanisa gushima Imana. Icyo nagutangariza nuko ubu tuvugana nta kibazo gikomeye cyari cyagaragara nanone muri utu duce. Igisoda cy'u Burundi kiri kugana mu bice bya Baraka. Niki kiri bukorwe muri ibi bice bikomeje kugenda bigaragaramo umutekano muke, ugereranije n'Ibaraka nyuma yaho ubwato bukoze impanuka yamaze kumenyekana. Ni kwa kundi accident zibaho, nta wabuteze ntaki, hagapfiramo abaturage benshi. Byatumye abaturage bamwe na bamwe bakomeje kugenda abatsimbarara mu ngo zabo kugira ngo nabo batazahura n'icyo kibazo gikomeye cyane. Nta kindi kibitera, ni ubusahuzi bw'abawazarendo, aho bo bakomeje kugenda basahura bitewe n'uko mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi M23 babaga bahanganiyemo, iyo babonaga urugamba abatari burubashe bakoraga gahunda yo gusahura abo bakigendera. Nakubwira ko abawazarendo atari abasirikare batojwe kinyamwuga, ahubwo ari abaturage baselekisiona bakabatoza kugira ngo bajye ku rugamba. Niyo mpamvu akenshi na kenshi aba bawazarendo bakunze kugwa ku rugamba bitewe n'imyitozo mike, ndetse bagakora n'ibidakorwa. Magingo ya M23 ikomeje kugenda ikangurira abaturage kugaruka mu ngo, ndetse no gushira ubwoba, ariko banabakangurira ko guhera mu masaha ya saa 11 z'umugoroba bagomba kuba bageze mu ngo baryamye. Ni bigaragara ko umutekano ukiri mukeya, kandi bamwe mu ngabo nk'uko nagiye mbivuga z'abawazarendo bakiri mu bice bitandukanye M23 yafashe. Ni kimwe yuko n'ingabo z'u Burundi zaba zikiri muri ibi bice. Icyo navuga cyo nuko mbona n'ubundi gahunda ihari ariyo kubanza kwiga kuri iri huriro rya AFC, aho ingabo z'u Burundi magingo aya urebeye ku mipaka azisa nkaho ziryamiye amajanja. Ni mu gihe kandi ubwirinzi ku ruhande rwa M23 bakomeje nabo kugenda bazana imisada, imbunda, ibikoresho byo kwifashisha mu bigendanye n'ibiribwa, kubera nabo biteguye urugamba rukomeye rushobora kuzagorana amagingo aya. Ubu tuvugana nari ndimo ngenda mu bice bya Baraka, ariko umutekano biragaragara ko ugenda ugarukamo gake gake, bitewe n'uko aha Baraka n'ubundi ubuyobozi ariho busa nkaho bukambitse. Nkuko nabikubwiye, nakuvuga ko guverineri wa Sud Kivu ari hari, ndetse na vice guverineri. Aba nagutangariza ko vice guverineri anahavuka. Bivugwa ko n'ubundi impamvu abaturage bafashe umwanzuro ari ukubera ko bari kubona ko ubu buyobozi busa nkaho bwagananiye gukora ibyo bagombaga gukora.
abaturage niyo mpamvu bakomeje kugenda bavuga ko leta ya Kongo yaba iri mu marembera nyuma y'aho M23 yimitse abayobozi bashya ba Sud Kivu. Nakubwira ko bimitse Gadi Mukiza agafatanya n'uwo bita Patrick Mbusu Bwangi. Ubu nibo bari mu kazi, aribo bari kugenda bareba uduce tumwe na tumwe, ndetse bigaragara ko nta kibazo na kimwe. Nakubwira ko mu bice n'ubundi M23 yafashe haba hari gahunda ikomeye cyane yo kugarura abaturage mu ngo bageze ku rwego rwa 85%. Nakubwira mu bice bya Kamanyora, za Ruvungi, za Sange, hose umutekano ni wose, nubwo udusantere tumwe na tumwe utugeraho gasanga abaturage ntabo, ariko mu bigaragara abantu batangiye kujya mu mirima yabo. Aho ugenda uca hose ubona ko nta kibazo, abaturage bamwe nyine bava mu buhunzi, abandi bari kujya mu mirimo isanzwe. Nakubwira yuko hari operasiyo n'ubundi ikomeye cyane iri gutegurwa na M23 kugira ngo barebere hamwe ko bagenda bakagera i Karemi. Biroroshye cyane kuko n'ubundi intara ya Tanganyika yahoze ari mu ntara ya Katanga, uretse ko byahinduwe, ariko maginga ya nakwa ko biriya bice ari byo Joseph Kabila aturukamo. Urumva ko bitazigera bibagora, kubera yuko bivugwa ko Kabila nawe yaba ashyigikiye M23. Urumva ko n'ubundi isaha ku isaha kugira ibaraka ho ni ibintu bisa nkaho byaborohera, i Karemi bigahita biba nk'uruhehemuzo. Kuko icyo nakubwira cyo nuko nakubwiye ko M23 ifite imirwanire bita insacrament igoye cyane, mu kinyarwanda cyimbitse ariwo mutego wa rugondi ihene. Ni uburyo batangatanga umwanzi bakamushyiramo hagati, bakamukupira byose, bakamufatiramo hagati hatabayeho irasana rikomeye. Ibyo ni ibintu bigaragaza ko M23 itazagorwa cyane no gufata ino migi isigaye. Ikindi kandi kuva abo mu bwoko bw'ababembe bashatse kuba bakwiyunga kuri M23, urumva ko biri buborohere cyane, bitewe nuko bamwe muri aba bayobora ubu bwoko bakomeje kugenda batangaza ko leta ya Kongo nta kigenda, bakwiyunga kuri M23 kugira ngo barebere hamwe ko umutekano wagaruka muri iyi Sud Kivu yajengerejwe n'intambara z'urudaca kuva na kera kugeza ubu. Biragoye cyane kuba misiyo iri huriro rya FARDC yahawe n'ingabo z'u Burundi babasha kwigarura ibice bimwe na bimwe byo muri iyi Sud Kivu, ariko biranashoboka bitewe nuko maginga ya imisada yagiye itangwa ndetse n'imyitozo ikomeye iri kugenda ihabwa n'iri huriro rya FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, bakora comeback. Niki twakwitega muri iyi Sud Kivu? Niki twabona cyagaragara nyuma y'uyu munsi? Icyo twakwitega ni imirwano karundura ishobora kugabwa ku bice bigiye bitandukanye by'iyi Sud Kivu, bitewe na misiyo ikomeye y'ingabo zigiye zitandukanye ziri hariya mu ntara ya Bujumbura. Biragoye cyane ko byaza koroha ingabo zitandukanye ziri gutorezwa hariya mu ntara ya Bujumbura zaza gufata intwaro zikaza ziri kuri misiyo yo gutsinsura M23.
birashoboka cyangwa ntibishoboka. Icyo nagutangariza nkanjye uko mbibona, bishobora gushoboka ariko bikaza kugorana gutsinsura M23 bitewe n'urwego njye nyibonaho ndetse nuko mbona bihagaze. Ngayo nguko uko byifashe kuri uyu munsi w'Imana tariki ya 14 z'uku kwezi kwa 12.